Mire Lazarov. 10% talent. Naporna работа. I 70% voda. Пелистарка. 100% живот. Еве збор-два од ваша, од катарска гледна точка, како мина оваа група во првите два надпревари, сите 6 селекции имаат поинаков биланс, значи како ја гледате констелацијата на групата како дел од стручниот штаб на Катар? Па прво би поздравил све моје спортски пријатели из Македонија, иако смо рецимо јуче изгубили са репрезентацијом Македонија, ми знамо да нисмо имали велики шанси против них, jednostavno mi smo se borili, pokušali napraviti svoje, međutim, šta je na kraju ispalo, ispalo je, ali sve u svemu poraz nije tragičan, mi imamo još 3 utakmice u grupi i tražit ćemo svoju šansu tamo prema Čileu i možda zadnje kolo protiv Islanda. Što se tiče rasporeda u grupi, odnosno rasporeda snaga, mislim da je očekivano sada na prvo mjesto Danska koja je opravdala jedan od favorita turnira, jel? Tu je Rusija koja se kao vraća i normalno Makedonija koja je u jednom velikom usponu u zadnjih godina, to je potvrdila i na Europskom prvenstvu u Srbiji, tako da vidi se da je tu neki napredak u radu sa njima i da to polako ide na gore. Mislim da još nije sve dorečeno u našoj grupi. Kako sam malo pre rekao, još se igraju 3 utakmice, prema tome još je za očekivati dobrih utakmica i možda i колку изначenja. Сигурно љубителите на ракометот во нашата земја се сеќаваат на вашата играчка кариера. Што вас ви остави во сеќавање Македонија? Ве врзуваат добри спомени? Што вака сега ви паѓа на памет? Некој надпревар, некоја анегдота? Pa bila je u ono vreme, znači za vreme Jugoslavije, da tako kažem, je bila ta naša Jugoslovenska rukometna liga jaka. Između ostalog dole igrao i Bitol, gde sam uvijek doživljavao jako lepe trenutke i to me nekako veže i za Makedoniju i bilo je tu raznih turnira sa reprezentacijom ranije kad sam dolazio kao klinac, znači kao pionir, pa kasnije kao junior i tako i onda kasnije u seniorskoj konkurenciji. Makedonija je uvijek bila rasadnik velikih sportaša, od Vanče Ivanovskog golmana ranije, pa dok je još tamo bio trener Kasim Kamenica, pa Abdullah Jusufovski i još da nabrajam. U ostalom imam i prijatelja mog Doneta s kojim radi u rukometnom klubu Vardar i ovdje u reprezentaciji sa kojim smo jako dobri prijatelji i jako lepe uspomene me vežu za Makedoniju, tako da sam baš bio sad obradovan i sretan što sam se sreo sa njima i lijepo ih je bilo vidjeti ponovo.